خالو خالو ده انك قعدت فوق كتير؟ عجبتك القعدة؟ احنا عايزين نصور فيديو. ماشي. طب يعني حرام يعني. ايه السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده معايا خالو خالته. طبعا دول خلاني، محدش يسأل ازاي. ابن خالة ماما، بنت خالة ماما. عرف نفسك يا خالو. عرف نفسك، يعني اسمك ايه؟ اسمي احمد. علي صوتك. اسمي احمد، عندي 5 سنين. عندك 5 سنة؟ كنت فاكرهم 4. عندي كمان 5 سنين. امتى؟ في عيد ميلادي. في عيد ميلادي. السنة دي. ايه ده يا خالو؟ ايه ده يا خالو؟ انت مش كبير على الحاجات دي؟ يعني خالو بيلعب لسه؟ لا. يا خالو يعني عرفيهم بنفسك. انا فرح عندي 7 سنين. راح فين؟ لا خليك قاعد. طبعا عندي تحدي النهارده اسمه تحدي الايموجي، يعني انا بمعنى اصح هديهم ايموشنات او ايموجي واللي عليكم ان انتوا تقلدوه. فاهمين؟ احنا فاهمين. انتوا فاهمين كل حاجه كده؟ كل حاجة. ماشي، اديني فرصه اشرح. طبعا عندي اسم اكونت الانستجرام اللي كسبه، عاوز اكونت الانستجرام بتاعك ينزل الفيديو الجاي، اكتب اسم اكونت الانستجرام بتاعك، ما تنساش تعمل لايك. طب هنوصل الفيديو ده كام لايك؟ انتوا اللي هتقولوا. مليون لايك. لا مليون ايه يا عم، اسكت انت. يلا فرح، يعني كام لايك يا فرح؟ 3000 لايك. 8000 مرة واحدة. ارجع بقى، ارجع بقى. ارجع بقى. يلا. يا ابني ارجع، يا ابني ارجع، يا ابني ارجع. هنعمل الايموجي ده، شايفه؟ شايفاه؟ يلا. 1 2 3. انتوا مغمضين عليكم ليه؟ مغمض. ده انا مغمض. ايه ده؟ مغمض. مغمض؟ انا فاكره مفتح. بس ازاي بقى؟ اهو خلاص يبقى كده 1 0. احنا الاثنين واحد انتظر. انت فرحان فيا؟ علينا انتظر عشان احنا نفوزك. شايفه ده؟ شايف ده؟ شوفوا. اهو. اهو ده. انا افتكرت بتقول ده. لا ده تعمله ماشي؟ يلا 1 2 3. بتضحك ليه؟ احمد غلط. احمد غلط. انت ضحكتني. طب انا مالي؟ انا مالي، ماليش دعوه. انت دلوقتي 2 1 ايه لا هنفوزها بقى. هنفوزها مش بقى. هنسكت. طيب كده. شايف الفرح ده؟ تعرف تعمليه؟ وانت احمد شايف ده؟ شايفة يعني تعرف تعمله؟ ماشي، عايزين؟ 1 2 3. شاطرين كلكم على طول. كفك 2 احمد، انت كل عشان تديني كف. احمد 2 2 3. 2 3. شايف الايموجي ده؟ تعرف تعمليه؟ اه. وانت احمد شايف الايموجي ده؟ تعرف دي تعمله؟ بوسة. دي بوسه. شاطر. يلا جاهزه يا خالو؟ جاهزه خالته؟ 1 2 3. They ask you how you are, you just have to say that. كفوكم. 3 4. هنسكت على اللي هي بتعمله ده؟ لا مش هنسكت على اللي خالته طب بتعمله. لازم. شايف الايموجي ده؟ اه. تعرف تعمليه؟ وانت احمد شايف الايموجي ده؟ يا احمد بص هنا، شايف الايموجي ده تعرف تعمله؟ عامل كده. ماشي بقى، مالناش دعوه، ما نعرفش. صح. ما اعرفش. يلا 1 2 3. انت غشاش يا احمد، انت بتشوفنا بنعمل ايه بتعمل زينا. والله ما شفتش. انا بص. ما تعرفش. والله انا بص على الكاميرا. والله ما بصيتش. والله انت بس اللي ما شفتوش. والله ما انا بصيتش. شفت. ما تحلفش والله ما بصيت. طب يا عم بحطها لك في الفيديو وتشوفك بصيت انا ما بصيتش. ماشي؟ ماشي. بس انا 4 لا 4 3 2. انا 5. 5 4 2. اسف 5 4 3. ماشي 5 4 3. ممكن اقول لك حاجه؟ انا والله ما بصيت. حتى خلينا 4 وشوف في الفيديو. ماشي خليك خلاص هو 4. اوكي. ما انا عارف دي. ممكن اشوفها. شوفها اهي. شفتيها؟ 1 2 3. ده بص فين يا احمد؟ ده بص فوق ليه؟
بص يا احمد، بص الايموجي عامل ازاي؟ كده اهو كده. وريني اعمل ايه كده فرح بتعمل ازاي؟ شاطرة يا فرح، فرح هتكسبنا كلنا وانا وانت شكلنا وحش. 6 5 1. عشان ما عرفتش تقلده. معلش يلا. ماشي. شوفوا. عايزين؟ 1 2 3. غلط، انتوا الاثنين غلط. هو ازاي؟ انت عملت ازاي؟ دول نازلين لتحت كده وانت انت يا احمد بتضحك يا احمد. عشان انت ضحكتني. لا، مش كده كده. 6 6 5. بس انا عايزكم تخسروا في الثانية وانا ابقى 6 زيكم. انت عايزنا نخسر؟ وعايزكم تخسروا في شايفين دي؟ او تعرف تعملها؟ او ممكن 1 2 3. شاطرين كلنا يا صح. على 7. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they 6. طب ما هذه فايدة. بس انا عايز ابقى 7 زيكم. ما هو مزاجنا يا احمد. شفت يا احمد؟ كده؟ لا اهو. ماشي. مش يلا. بعرف ارفع عيني فوق. 1 2 3. كلنا صح. يلا انك احمد باصص لفوق براسك كده بس قشطة. 8 لا، كمان 8. ما طلعتش عيني. اول واحد يجيب 10 يكسب. شايفين ده؟ وريني. ده. ده ماشي يلا. 1 2 3. صح كلنا صح. كده 9 تمام. 1 2 3. 9. طيب دلوقتي انا فرح كسبت. هديك واحدة. لو عملتها صح لا سيبي ماشي هنتفق انا وانت. لو عملتها صح هتبقى 11 وتكسبنا احنا الاثنين. ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي؟ ابعد بقى وشك. ايه ده؟ عايز حاجة صعبة بقى عشان ماشي. اوكي. بص يا تعرف تعمل دي؟ 1 2 3. انت كده متضايق؟ مش عارفه لسه عملت لازقه في جلدي. خلاص انا ظبطتك اهي. ازاي تعرفش تكشر خالص؟ بص قلت لي شكل اصعب شويه. خلاص نحسبها له؟ نحسبها له بنقطة. ماشي. ماشي بنقطة كده. 10 كده كلنا كسبنا ماشي؟ يلا. هنا نكون خلصنا الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك لايك ايه استنى بس استنى ايه؟ لايك وسبسكرايب. شاطرة قول سبسكرايب كده. سبسكرايب. شاطر. يا ريت يعني الاطفال احباب الله فاعملوا لايك عشان خاطرهم. بصوا عاملين ازاي؟ الله يعني عشان خاطر احمد اللي ضحكنا النهارده. قلت اعمل فيديو بسيط كده ليكم بالنسبه عشان عندي امتحانات ومش عايز اوقف فيديوهات فقلت نعمل فيديو بسيط كده صح؟ مش ده بسيط يا فرح؟ ماشي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.